Yang lalu ai amateng na tlo programa wala watu mfala la fama mole ya fa kenan to nam go bi de man mo su mai mole fama mole. And also if any bishop in here from other work, please come up. Mau lalu mulut atau tutu lain sih, kembali salam sih, kamu boleh.
ya lalo mai lalo pa moni pa tai ai dei amatai na tato samina ya ya lava man fa ro tu lai ai o tu ruma o te nari dei samina para ma le faletua ka Paulina hasta Avauli lalu terjadi macam kopo isu Avauli watala mai le langi ma malu le tua o fale fo le vale mimo ana malu o mai ya tato alalama fia ya yowa ya tato alanga pa por tato ta o te mai ta patu dia ta ma avele fa polo ma fa san tato ta Paula lana pule fa so fu mo fa tete na mai o to so fu me se so fu tato tai tai ne mo fa tato awa poto tato te mo mo vina ne ya ne la basso tao ma fa si lato lo mato fantastico nei ma nisso la fa na lumo Patengan tau langi, mesio kop, mesio unite. Na to fatase foi masuma. E kopo Bishop Avauli. Mesio on se soigne mon bois. Paleono ayu. Mesio mato fatase mone. Maltatai, mas tato steak, se soigne lua prestendo steak. Ipsit West Steak e sumaya bocalo para matailinga lo to ona date te inga sabina ni lavaso tato te mo buona tato faftele ma le langi ni no lei tato filo ai pa me vuole ngana de rit musli non fantato mo ya nganga o ni lavaso va fo inisi la tu la mauina e so fu le tinara po per tuo tata ni lava afia ma lo por fa ma ni lava sa ninga ne se suma ya politaro dero mozaro la tato Tete pese, sista lei sua, o le tato tala a pesche, o eito manao. Na tato amata ni lava sa runa no di inga, se lawa sumaiva, te pese, amaya, tasamatu ni hana moraro, ya muciana Avauli, na tete ina ni lava sa ninga, paftai.
Heavenly Father, as we humbly bow before Thee, we express our love and gratitude unto Thee for this wonderful day that's been provided. We're grateful for the guidance and protection placed upon each and every one of us to travel here safely. We ask the Holy Spirit to be present within this family service, that we'll be able to listen to the words of those who have been asked to speak, to honour the life of our beautiful mother, auntie, granddaughter, Paulina Avauli. We ask that you continue to provide comfort unto her family through this difficult time, that they will remember the plan of salvation and remember that this is all part of Heavenly Father's plan. We ask that you bless those who are travelling here still, that they'll be able to arrive here safely and be able to join us in celebrating and honouring her. We love Thee very much, and we humbly say these things in the name of Thy Son, Jesus Christ. Amen. Patai mo le linga mata mo fie, si poi di te matai tasama mo ri fai mo le ngana ni karakia fi. Mai esi fali na pasi silatu fa mo le ngana mo lalo ona tawai o le si tato poklamo le fiafi ona esi fali tonu ya de la to fai tuai ai for those who are not understanding in our language, I'm so sorry about it. So I apologize for because our service will be contacting in Samoan. So make sure the Spirit be with us to understand. Ya le otu ni mai o le le pokala mai le printing na le program ya la wa me pe on site mi salo ya le la Jadi tu no ya takles a Avauli e awale te te ino proclama la na falalo tu no Você fatalo fatu leva ma falalo si fatlo mi suma sai papel malu mai vai o potu mai beto soninga tina ya Paulina Paulina sta Avauli. Salo falava. Good evening, brothers and sisters. My name is Douglas Bruce Avauli. I'm the son of Sister Paulina Avauli, and I'll be leading our family service for tonight. We'll start off our program with a few speakers from the primary. If you didn't know my mom, when she passed away, she was serving as the primary teacher in our ward. And the primary is very dear to my mom's heart. So we'll first hear off from Kevon Taliulu, and then after Kevon Taliulu, we'll pass on to Denzel Avauli. After Denzel Avauli, we hear from Jedemba Alva'a. After Jedemba Alva'a, Alofa Natama. After Alofa Natama, Lanisa Avauli, the kids of my mom, Lanisa Avauli, Lasioinga Avauli, and then Cherry Lulu Avauli. After these 7 speakers, we'll hear from a musical item from our primary, and I'll come back for the rest of the program. I would just like first to say everyone has 2 minutes to pay your testimony and your message for my mother. Okay, bon salut.
Lina loves me. I miss you so much, Auntie Lina. Thank you for loving me and my sister. Sleep well, Auntie Lina. Comfort me and my sister. We love you, Auntie Lina. In the name of Jesus Christ, Amen. Before I share my talk, I want to show my gratitude by saying thank you for this great opportunity for me to speak today. I'm not going to say that much, but I'm just going to say my favorite memory that I had with Auntie Lina. It was on Christmas Day, after our party with our family. We decided to go to the beach, and we were waiting for like the dads to finish their talking so we could go, but they took too long, so we asked her if we can go with her, and we left, and we had some fun and played games in the water, and that was a really great memory to me as a kid that I didn't get a lot of time with her. And I'm still growing, and I'm gonna miss her really much. And I say these things in the name of Jesus Christ, Amen. Just wanted to say thank you to them for giving me this opportunity to speak on my aunties. No, didn't expect this, but yep, here we go. Talo Palava. For those who don't know me, my name is Jennifer Tofilo, and I'm here today to share a bit about my auntie, Paulina, aka my volleyball partner. For those who don't know my auntie, she loves her snacks. She would bring a big fashion bag, and you would probably think that she brings books with it. But no, she brings her chocolate and her cookie time. Auntie Paulina will never miss our church games. When she sees we're putting up the volleyball net, she'll be the first to be on the court and the last to leave. Her favorite spot is serving. She'll stay there and never move. I'm gonna miss her standing in the kitchen and cooking. And laughing also. And when she's laughing, she either burnt the food or she's eating it. I just wanted to say thank you for loving me as your own. And thank you for loving our Setu family. Thank you for always laughing at my jokes, even when they weren't funny. And to my uncle, Fuimaono Avauli, which is my vision. What is something to I I'm a dear OSCO uncle, and they so far you and so young. I'll find my auntie, Oya, in number 1. If I'm on here, I'm not telling her why I'm a meet another auntie, Idotina. Ilana Besses, Satusi, Uncle Fuimaono Sovia, with some of my Sanani Moya. Now, so far, no more. I say, Tiny Oiduma, on the old Sovi there. It's how they meet Auntie Dina.
all of what's in my also, especially my uncle and my aunties, you know, ia manuelo malano. Isofa yeso amen. Good evening, everyone. I'd like to, first of all, I'd like to thank T and thank Uncle Soya and Douglas for giving me the opportunity to share a few words about my wonderful auntie, you know. For those of you who don't know me, my name is Avauli, and I am the nephew of Soya and Auntie Lima, and also cousins with T, Lassie and Douglas. I would like to share a few words about my auntie. All I know is that my auntie was very happy, and she was a supportive auntie. She would always laugh, and she's always very chill with me. And when she laughs, I think everyone can hear it. She was one of the first people to message me, and she was always the first person to post on her Facebook to wish me luck or even to congratulate me. And I'm very grateful to have an auntie that always supported me through my times of good and my times of bad. So today's actually my birthday, and I knew if she was here today, she would probably post another Facebook post saying happy birthday, Oliver. I'm very close with some of you guys. You guys might know I'm very close with my cousin Lassie, and me and them, we always used to go to the gym. And my auntie Lima, she always used to pick me up and drop me off. Sometimes I feel like I'm annoying her, so sometimes me and Lassie end up walking. There was one time that I remember she wanted to take us to Macca's. She asked us, are you guys hungry? And I would always say nothing, but I know Lassie would always be like, Olaf wants to eat, and she would be like, okay, Olaf, do you want Macca's? And deep down, I would say, oh no, auntie, it's all good, but deep down, I was really hungry, and I always wanted to eat. And I'm very grateful for her for doing that, because she was always looking out for her nephews and for her nieces, and she always took care of us. But one thing that touched me was Douglas's testimony on Sunday, talking about families and talking about the covenants that he made with his family, and how he believes that families can be together forever. And I do believe that as well. I believe that families can be together forever. So I believe that Lina will see her family as she goes back, as they all head back to her. I just want to say that I miss my auntie, and I love you so much, auntie. Thank you for all coming, and I say to somebody in the Jesus Christ, amen. Sorry. Hi, so this is my auntie. Auntie and uncle's niece. Sorry, try to keep it short. My favorite memory of auntie was how she sorry. She and uncle, when I first got here, she really helped me come closer to Christ. She actually, when I went for my endowment, she was there for me. And she's supported me ever since I've been here. And
she was very like, she really liked serving everyone. She served her friends, she served the ward, her family, and yeah, that's just what I wanted to say. Like, she will be very missed. But I know that she's waiting for us on the other side of the veil. And yeah, thank you guys for coming. I say it's in there, Jesus Christ. Amen. Yeah, so Flora and the Tito sisters, said these one, that's what I say. Thank you, my sister, for giving me the opportunity to speak on behalf of my mom. I didn't really expect this to happen, it's kind of small so much. It's not a big say without you, you know. All the memories we cherish since I was born, and one of my favorite memories is that me and mom used to hold us, and we all would lug in dad, or stay home. Me and mom secretly get out the back door and just go get a feed, and now I'm too by myself now. It's pretty tough couple of weeks. It's been hard cooking, but knowing that I have my family on my side, my cousins, and knowing that I'm still grateful to be here and here to celebrate the life of Paulina, that's Avauli, and sorry, for those who don't know me, my name is Avauli, son of Paulina, and she's been very strong in the church. She made me, she always used to force me to wake up early for seminary in the mornings. I hated seminary, to be honest with you, but I did it for the sake of mom. And she always used to wake me up for work early as in the morning. I didn't know how she can wake up in the morning. I'm just gonna miss so much. I'll take care of Dad, Buggy and Lou, and I'll see you on the other side. And love you, Mom. But I'm so easy to do, that's not just first on it. Hi everyone, my name is Charlie Avauli. I'm Paulina's. I'm Paulina's daughter and firstborn. Very unexpected. So please forgive me for no programs. I wasn't prepared to, organize a funeral. But I love my mom so much, and one of the things I admire about her the most is how strong she was within the gospel. And I'm so happy. I know she died happy. I miss my mom so much. I know she took the boys' side all the time. Been waking up this past week and I just feel pain like everywhere. I felt lonely being the only girl, but
at school in the plan of salvation. So I now meet my mom again, and I'm just so happy that my dad was so strong, and felt every single one of these I would be able to just. But my name is Shari Avauli. I'm so grateful to have Paulina Avauli as my mom. And I hope she will be my mom in the next life as well. Thank you everyone for coming. In the name of Jesus Christ, amen.
thank you so much to the Western Solomon Primary for the beautiful song that you guys have sang, and especially today to 4 messages of Mambala. We will continue with our program, but before this, I'd like to welcome those who have just joined us at this family service. We're so grateful that you guys are here. And also I'd like to acknowledge our family and that have travelled from overseas. Uncle Frankie came from Melbourne, and Auntie Lily, and those as well from New Zealand, and our mom. And we will continue with our program with Auntie Paulina Yifiki. And after Auntie Paulina, we'll hear from Auntie Paulina. And after Auntie Paulina, we'll hear from Uncle Ifoko. And then we'll hear from my mom's family, the Ngamo family. And we'll invite the Ngamo family to come and give them the testimonies of mom. And after the Ngamo family, we'll hear from them again with their musical item. So Auntie Paulina Ifoko. Ia tula ia tula ngana whaawano. So le a i whatulo watu. I sa whainga. Whakea maina tau langi. Ai ngā te lea o ta mali. Ia masa mo potu potu. Ia o lo i mua pēni na i fupo sarau. O le saunai lo. O le ma whaia ma asa. O le tuangani o lo tina. Le tamao asa e matua lo tina ia e le titile le tamao le tamaitai lea o Paulina o asa se taimi le talai atu lo mātou tamā le mātou fo i lea o lo mātou atu o whaingoa e tamaitai ia ai o lau tau tala atu e winga le māsaninga e whai au masui o tau songa o le tu tamao asa o Paulina e whai e se mori mau pū ulawa e uringa i la mātou māsa ni ngā whae tau songa. Ia o au te matua le tau sanga e tasi i le i a Paulina. Ia o kongkanganga i mai pae o le o tele matua, o le tele o ngā tutumu. O Paulina na mua mai i usila, o na o sau lea. O le whae moe mātou tau songa o le la piki. E a lenga whai ngola piki o kalinga o Paulina o asa. E whai ngola fo ila a whai mātou whakta singa o tau songa. Le whai moni e kāku o kāseni. O tau songa. E la mona leile pēka o asa o ka awale a kangakale o asa le i o man mātou whale. E muli e la mona le leo la mta whale ai masau le leo o runa leo. E a foi. O le leo kele e o teini. So le po mai le ai mata i fama le ai na le hotel e se mai tai nei o le teni muli langa na ma fi lo ai o tau sama le o na o wasi asi mai fo e va ai fa na ma le mal to lo la mal sau le o text mai i ai le fiafi o fia o lalo address na ta o atu le o fai o lo ke ku no lo fai I le ai foi. O misia o na ro mai nei atu o le tu whaatai le tu e Facebook o le fe loa i ai a se taimi lena mata noa lea te mai lo lea sauka ko ngofo ule I tamiti e sauka ko ngofo ma koe Pauli me ai mana ia le ma fe loa I ma pena o le atu se tu la na mato fe loa i ai ai la muna I le fatu le ma whana o nei mawhana totu. O wa ai mai, wa te lere suri ngā si o te le ngata na te lere suri ngā na tino. Ai wa oli luna noto, I've seen so much growth in Cousin Asa. I think it's because wa ave luna o lai le tua. Wa kala awina e tau tua I le nei fo I pae ngana tō vini. Lea whaatai te lea so ia
O te ole in lavi o si o te ia te oe I tamasalani. I lea foi. Ko whea lava le mea tata e so ia ele I a o I le nawaenga ni usila. E kauanga wā o si o ke make o. Me ka o leka ka so ia e ko whea o ni ulim, ko whea lava. Ai ona uno ai mea. O lai awa tau muri a so ia. E ke ua tuni si teni no na o taka. Ai a peila e awe a ua ke kino li lei. Ai le ama o lima. Ia ona ia wha moe mai te au si o te. Ia ai o leo wahan. Ia o le neitala. Ia e le toi au ngā mo asa o luma liu. O leo e lo to la mona. Ai Pauli mea le mātou tupulanga. La mona le wha moe Pauli mea po asu a young. We must look after ourselves so that we can look after our families, especially when we have young children. Ia kaia o ma I nei taimi whakataitere asa ki le koe monga mai a whanau asa to my nephews and nieces. My niece ia e leo e mo I o te tau tina a o le so I fua mai ia I o tau aunties ma uncles ma akoi. Ma I lato umalawa ya lufai atu. So leaning to your mother's great skills, leaning to her leadership and her love and warmth for her family, just to get you through, and that will be the healing for you during this time. But take te la mula mātua la noa, na whaama la. Whaia mātou tala e tasi minute ai o te le mo I mau o lawa lo tua ngane e sa'o o le aina peitai whaktai mo le amana ia I sa mai New Zealand e nau whangau sta mai nua le musu o I nā e māsani la mana o atu ai asa ia ma siona tamā o lo tua ngane o a o Paulina le ingo ai si o te ilea o le lopole o te I whanga walotu mona. I o whapea whawhitai le atua I lana wala au o wala wina I la ua mali I kopo. Ai o se tala sa o tilu a mo mua wano o whatulo watu. O tōpua ia sa mawhainga ia o mua na whata I lungo o autoa e le tue o ia se whamitalana a le longa tua. Ai o le taimi na mātou mafutai e lai titia o asa masion tua ngane le o whananiko te o la ua le lo matua ia e nofo la ua I ta elefana I le aino o tina ia e o ai afi o tani alisi a lai matu whai mea lawa I tai musu o se matu I pukoko por ko pai por ko alesa ai o atu lawa masion tama e close malata lawa I o matu fatu Toa o le tō mani matua le wa o aunga peni. Ia ai o le penga wana o le maurisi e se fo ia na ia winga e ula vale o te ofo ila ina o epikopo a wai ula vale tere o a o ke lo tela mona a epikopo tamata o pa ia e te mi uma a o si o te le ula vale a ia o la au mori maula a o sauni o te alu loma I le ekale se katoliko o te le o mai ni o Australia pe nga ka le airport ai a te mine e wi na lu se o kei a wa faia tai le kai ni mo ke fa kasi ai ma to mangi New Zealand Australia o ma to ai ia asa o le ngo o le ro ma tu le te no ai mo o no a e fio le mami ma na tu mai ma to ia ta sa pa tai te la san fa na a se ke kopo Whaktai le pa ia lasi le langolango. Whaktai ni mato ai o le kumea mako ai ngā ngei o na oe. Ana le ai oe mau telefis o ta ia o tangata e rotu le mani. Ti ngana whainga ka wha mo I whaia o ma. Ai ma o ua o kere kia po kia rako kuria o kuria o ma. A o sang lava e o lo loto antoa o oe. O na o le awhawhine matua oe o lo tua ngani. Ma whaaro lava whawhitai.
kai o salina, malo, foi suma e coco mo la sofai. Ya mesa no malu fu o fenaina ua sawa ko tala ngi. Ia no malu o Samoa, aku ngala longa mai ke fefe u o ko malu o sawa ngi. Adu sala la longa malu leo. O lo wingoa, o i fupo a lo ka ba so. O mamalu. Faka ia pia. Ele koe kau whaalangua o mamalu mo paia Samoa langa e mawhaiu ka langua kui vaenga sesi. Tika iange, na mo le keini ki mangu iai. O le mela lea, o lo kula ia. O ki mga e pai liko o le whingo la kala. Na o ki mga e mara malama ngai o kei o au o i fupo, o au o le uso la kiki fo o le kamao o kiki lea. Lalau ke makai mai ngai i musu i whangaloa. O le kamao ke lea. O lona tina, ku se kasi de makama. Ai ese matina. O le tingana o le kamao o asa Paulina Avauli. E sau le ainga o tala mai vao. A tala mai vao, o le whaao nga o le aku whangaloa. A o le kamala le ngapu o le kingala nga o le tama. A o le matu tina, o le aku whini o le peite au koe inga, le peite au koe inga la koe, le peite au i whangaloa. A e kua mongofo i man matu tama, man matu kingala le la whini o le peite au. Le lai ai ia asa lele, o le matu kingala le whai mo ai. O asa, Paulina le ngwhe ngelu mo le mau. O le matu whini o ma peni po au mua sa mtai au mua. O le nei whanau, o le atonu o mai ia le aingo le naku tina whewhistala. A le aingo le naku ki ngā e o mai tare whanga. O le laku makai, o le e suafa i afu i awailili. E whaasino tonu i e whaalpenga o ainga sa malas i ngā i kumule o ta whama. A le grandfather fo i o ka maitia, ko le kamao, sa suafa i a whea. I le luku leo musu. O i musu, o whea mai fupo, e whaalangi o tula whane le whapupu, o tula. O tula whane, ale ulola whainga, ko whea lai whea o iei, i ena whangaroa, te ulola uike e whaia kala. O le matuangu una e whamatala, o le identity of my nieces here and nephews. They need to know where their father, their mother comes from. It is critical for the younger generation to understand their identity. Your grandfather or your mother's father comes from, his mother comes from the High Chief of Whangaroa, the most paramount people of Whangaroa. Ugola whainga tala mai wāo. O longa ki ngā ngā kore kou grandmother. O longa ka mā, we have the same family, the same father. He comes from the Oracle family in the village of Nismusu. O la ora they are the spokespeople for this high chief or for this paramount. They allow ke makai I am titled before, and your grandfather, your mother's father, was titled there. So I want you just to understand where you're part of and also be proud of where you come from. O le mama lua tato wa fia ele umise mo le mau le kuinga. O le foi asa o le makua I wa makanga o le vere o ngaro me. O le la e fa malia tu la fia le nei aso. O le o se le o kuinga I o ku malu. Ai o le nga paua me o fia sau e fa e ka o ku e fa lo mo mai ko mai. I le mea e sau o ilo la tu tina. Yo me la le asa Paulina Avauli malo alfa o fipa o e kau o e malo mo I a kolo limas ya ai fa ke kere ya Fuimaono ke kere ya Fuimaono so ya lo wa ko la foi
asa o ke vai I le rofa ni ka I se to ko. Ne fa ka ya ki lo se ma na tas. Fa ke ko ma o ai na sa ke ka ki lo so. O ma ko ta se ko ni ai o ma o ka. Your Paulina, thank you so much for coming. Don't forget I'm your uncle. I haven't seen you before, this is the first time that we met. So, yung mga kuwala, yung mga Paulina, ako pero ay atin ko, na mayroon sa ito. Magpara, lang ako, patay. Saan makuha pingi na makakopes malokako ya kalau mo ngango kekele ay mo ay pagka wa ko no kau ya depois se cala na faya masuyo kasi yung maasa kasi makukal yan makukal na ko mo Paulina yo asama que foi moi. Yo Paulina le. Eu me foi lá ko ainda lá ko foi moi a Paulina. Ya ape yo asama que foi moi ngaile de ko finigei. Kasiva paluivo. Tau sawai Lucila. Le umia ko sa Lucila ai li mai loa ya, na vai na le. El farku marulo maru. Maku kalo. Maku ngofo lo ende. Perkua mang maru, pai fiau dengan kain, pai fiau ini pai de perkua ma malu angko, ongangu, dia lalu dia kain muai, tak usah fiau tu mua, apa palang yo safe, half and safe, itu malam malam ni, ni pun kau apa de kong sesi alai, sampai makapau, dia lalu ongangu aja, pengayat. Alo makumafukanga ese foi kuinga le kenge kokele yo fanga wa ade lo makuwa nga li mai pe mo wa le ko sipunde fanga wa lo makuwa nga li mai yo wa ku nga kala ko ai pe yo sia wa nga le pe ko lima ya nga ko ya le nga kausia lo makuwa ma ko i makuka ma asa ana uma baila Just one. Okay, kapo. Ia alwa kon maku mafanga alwa au ko foi lo Samoa. Tengo foi fai que foi Samoa. O ko foi lo Samoa. O ko foi mai le luafe. Le luafe que sawa. La ia Paulina. Ao fai lá no ainda. Leva ngofo ma Fuimaono. Eu sou ia kau. O fai si ora kai. Dai mana na pangau. Ia. A fai mera ba koi. Asa oi ia. Ko finga penginga ese de kanaka. Maka kaka. Kau safia. Po fere me ku ka vai fe. Ke fa longa ku ka kangi me laka. O le kanaka. E ke roa o asafo. O asafo kanaka lo sang. Loko mawalalo, kau safia, kaka, e fia ke miuma. Maku kanga mako, I kau songa uma pe afai maku ko ngai, o mea maku ainga, e ia kaka le, e ia foi ma. Avauli, ia masiang kangau, lulu o taki o lasi. E luma I mea maku ainga. E le whangalo ngai, kangaka le lei. Ai saupo. Ai ngofo foi a outra casa foi ele. Ia. Mere pare ngai mea. Alu ala ia, maku mafuka. Au fano ko foi me usau ngai. Sau ngai Australia. Levo mu mai ngai.
Le rai wangu fa parangnya. God is good. All time. Le ya le pu. Faya le pu me le mo kako. O le pu la. Le faya me le ya asam Avauli. Le ngo mai ngai. Au fa lo mai lo wa ko wa pia ko sa. Au fa lo mai. Le wa. E pikopo. O fa fa. Ai sare pikopo ya sa. Sa lokua asaya a Avauli e alwa Avauli e ngalo ai lokua asaya makolo o le sepi of Katsamo e o loku ngasa lokuai a Avauli e alwa Avauli e ngalo loku le o kako o le ale lo e kasi ale kuale ka ke lokuai au falo me mai lo le wai pikopo o pe o thank you ko wala winga eu sou ya vau ia mal kwa fie fo ya as ile ngalwen ngale aku abalo vau bora loko war ngalwen ngale aku ka wala wi mai o malo fe foi esse foi a wala le aku e a mal kanaka o le alo o fe ai abala au le ku e o mame le foi final le ku bela eu sou ya vau o Avauli e cambio solo no sei pei fai mai ai a Paulina e a Paulina me ana kaka no asa e lo se pe ai a lo ia Avauli de kaka ai so ye de kaka so ye ta poi e le no fai ma que o asa po amale kaka le causa fia ma lo fa fo yo consoma pe ngai ese ngai e fiafi ia pe se kala kuma e ngai fiafi e wala ke a pole ila kilo me ataki agua o ma lima minuke io prefere ia ataki io penso kala kuma le ma fala ia ma Paulina e la cosa no sola ia ma le lo ko ma kasi ia me se pangau ia dulu mataki malasi a fa mo ngele ku ka ma fala ngi aso so a Yesu amen. 2 minutos. Ya, kalau farfui kapu ai ma lua, kapu uma mai masangi boi fakasi ma gitula. Ya wao, makala aku, wao yo wao le angko o asa. So wao ko ngamio o kinga asa. Wao la ke la kiki ya ile pa nambia ngako. Ya o asa leo makere whakala aku sa whainua la vai a asa i le ki ngā o pengi. Ako sila ia pengi, wa rupa niu. Ako wa ia ia i fupu, ke ngā ma fōri o pengi. Pia mā sanga i fupu ma pengi. Whaira ko wha pia kupa te fōri no kamawasa. O dina kōua i kamawasa le sa whaia i fupu. Ia ka kongu ai o pele ia a pengi, a kua pengi ngā asu. O lo ki ngā leo asa. Ia walo o whingea no Paulina. Saro whangakola, la pepe mua le, ma o whingo se pia. E te asika mo kua la kitu au mua ia o whingi. Ia ma se whingoko sanga vaha. E ma kua ai pengi se pia. Se pia ma ika au kamai a pengi. O ni whakama kama, o kako pengi i ngā whingi. Ia, o pengi. There you are now, people who are in Paulina. Therefore, my capital is Lord, we do mango. O mango sama ko mo fa o mai pia. O mo ma pengi sama ko mo fa mai na se pia. How si ma ko au mo pengi. Le ai lo le pa sisi le au. Nei go ko me ka mi mo. Si da ka ka ki na ai pengi ka ma.
Ke mea whanau ai asa. Wale ke e ninga. Ina ko whaasa kuru e kosa ngai whanau o asa. Kwasu le yangu wa whanau. Ama kua le le ngā pei. Ngā wai sa le lori pei. Te mā mai a kukongi o pei. O le yangu e whanau ki kiki. Lama kua ki kiki ro ngā whia o huare. E le o spoilo ia. E mea le mai whai ai. Ia o whanau mai whai la whanau. O le mea kas o whanau la. Whai moe o uso. O saro ai o kakanga sa fia i peki la asom se bi. O asa le whai moe la ngā whike le. Whai moe lo ai le kira o whanau o sa. Ma nisu whanau e o mai whai. Nisu whanau e o saro. Whai moe le a whanau. O rau le. Ese maa i o na a iwa se i o pei. Ese foi le amo foi de rico wiki. Foi rico na boa, na vai que não se foi de não tomar. Ele era uma hora com que facão. Aí quem não vai, falei como aí não vai. Porque o cara tem. O tem que ele, o filho na linha de anda aí. Não sou louco, o cofine. Ele fali. Não vai bem a filha. A kau i male. Mas voa valeu. Vai na missa. O filho vai bem. O filho você maló. O engano foi que aqui. E ela falei como aí lá vai comer comigo. O aluno lá vai fazer como lá. Daí lo ia aí no tire rua no lá. Aí ia aí para o filho, foi assim no valor. Ah. Leva. Mas não vai ir ninguém. Não vai ir ninguém. Não vai ir ninguém. Ia não só uma roda. Olha se não que por mal coiaça. O aquele é bis. O bom cara moia ele é copo. Porque ele é ambicioso. Ele é ambicioso como uma farinha. Eu a boa fama que são Brisbane. Vou morar como uma família. Nossa, que bom que é. Uau, olha a pessoa boa foi para a rua. Eu falo mal como é ali, porque minha área é pouco. Falo como é a ação lá. Porque ele era viciado. Porque ele era viciado. Ele era viciado para aí me fala melhor. Mas Paulina ele me cavou no final. O asal bom ele faz ele sai uma falha. A que como aqui. Olha missio asa ya pes food. Pas food tá. Olha missio asa e como la mecanicia para que eu faço lá. Olha missio asa e a copo para champagne. O não faz bom na Aí, meu filho, eu falei, nossa, olhei a ver a minha falei, pô, falei, como lá, ia, sabe, uma ali, como tem ninguém, o água, como ele está máquina, sal e a série do elefante. Aí, a nossa lá, e aí, com a fanga no papel no meio. Você não quer fazer um carro? Então nunca vou pipi ele que me olhar que me faz bem é pô a que o sal eu falo os manos não agora ir por lá porque ele é pô que com a lei da pô tudo aí se quer que só que copo depois que com uma foi para casmai toalha a lei da pô bom e eu vou deixar o papai. Vou passar lá para o moel. Eu vou Avauli, Kakuaina, o foi ele o mai do, o mai uma kakuaina, aí na lua, aí o, dos caras com PCL, para boi,
kua pia ia o le apine ho. Ai mai ka kua ina. O pia me ke koko mai ai o mai u. Time
Thank you, family, for the beautiful musical acts. For the message. Now we continue with our program. Now we want to my dad's side of the family. We hear first from Fuimaono. And after Fuimaono, from Fuimaono. After Fuimaono, we're from Fuimaono. After Fuimaono, we're from Fututasiai. And after Fututasiai, we're from Veletara Loala, Solomona Avauli. Shimona, 2 minutes each, 2 minutes. Fuimaono. After Ote wai tale mai a feima o mai se Paulina te manu te so. Ote mai pa turou na man pasau le tua. Te manu manu ta tu pa i mai ai. Por ta pasau le o ta tu tanata. Do Cristiano. Pa turou atu le o fai na tua. No for Kopo, tana rena mo tu patua pa turo rawa. Le uistala paka. O ulawa. Ora tangata, kero na, ora la awe si. Le maile amatana marsali. Watatala mai le rangi, le mamaru o le tua. Watatala mai, ke le tinala na renga, a potonga se kopo. Olo ingoa o Paulo, Ioane, Miata, Ioane, Lupanga Mtata. Olo tina o Mareta. Olo tina, olo ne tuangane, Whanaua, tina, Paulina,
na lena. Kere kumi se mama tana ma tina na lena. Ta mama kute kai te tasi po yoso. Pai lani po lauma. Whatenga ia na ta ilana. O te leo e na Paulina poli na lena. Tau noko ta pata ai wat pupuru ta lau ta rofa nei loa ora kala da tupi ni le loa wa ora tama ya 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 ta rofa Aku boleh lupa ya, lupa romone ya lupa, pakai tahu. Ya, punya nama terbaik nama pertama. Kalau baru nama pertama, dia pilih, wajib masih nunggu tak ai, pada uang, pak itu, kira tinggal wajib, boleh ada. Boleh masuk pertama tu, tu dia tu, dan ini. Sama ile roho Brisbane tonu ya mata uma negi ya tuna skona essa para maile do isle o twai pata feo e matura que faz é esse meu Paulina na que se aí é escola de lá lá na frente do canal so tá e aí se Namo sana tu mai. Pak yo so me kaya sa tu. Amata mai ada sona. Te yo mai pun. Tu mai ese mata nama. Nama bet. Ada ngana partai. Partai aina cuma kita mai tamu. Partai so aina cuma kita mai sila. Nama tu ke yo mai kita Paulina le telefone, mas vai aí mas o tratamento, mas ia passar não, ou mas é só, mas está já, já não lembro mata ele, de lá me le telefone, já lembro mais, ia era o foresua, ia era na lei de tua, só se vê foi ele tua, mas eu não uma, a me foi o canata, para o signo de tua, a outra coisa e Pare tomo stanata taku kumatai o taku tinara ngawenga yan ngawema o wai te fio taku mainga il suapo Yesu amen o fia ko kugi de bede ma ko ila woni aba ya masangan ma ila woni masangan ma o ma fa fa ka wore o ai ma o wai mai de ai no Paulina ya ke o lo ara ko re ko mo no fakas ya uma fafolha ele de cargo porque no umar maku e kalesia é maka fui e aí ma de ora de kalesia no ingana de marosi lo ai ya mole marosi de fa vai lo ai ele ora foi de kalesia e ele ora foi lo ora ma de que galue no ingana ka ua ya era na ku kaloi di media o Paulina, ya, o ya na alua o saurua bakulo, kau mah, sila dia mau kumamraman kaku, ya abis ya o le, de fasingo ya, ai mo Paulina, o algo lokasi ya, Fuimaono soia, Avauli. Paulina makua ya la ko mai ya makoro kinga o soia Avauli
Ia, o ke loa la o le mako Samoa, ia. Mako ke whakakei whakongi. Ia pungi. E pipi la mawhia le mako mawhaka. O le ala whakia e wa rei unga e whui launga e tōku ngā. Ia i kua kainore ki ngā. O le aunga o le kāua ia la wa ai ki ngā ia Paulina. So se whaare lawe al mako ai mai e le whai au misi. Ia mai o ia o ski mai iu fua. Wa se rengi o e kere o vai o vai fo i longo winga nea. Ia longo winga e whakau inga e kia ui mo le rofa. Longo winga na o ko uma ngai lea rofa. Ia ka unko a rofa kani wa ko le a rofa. Longo winga ko sabu soli kula kumare. Ia mo o mai le ko le kala le. Ke wa yo le ko kinga e mau ia I mele lei ma me whaki mo komolo. O ke vai po whakoi ngai Paulina o le sumare koko. E le whakamara. E le o suinga po o lukase nea I la kwai. Ia mo vai ho lea lea. Le whakamara hoia I ngane I le whakoi ma. Lungo inga la ia kiau o kako uma. Lungo inga kau mo kanu mo le rofa ia o ko kinga no winga kau mo le fa le ia no se foi ia o ko kala le ia so se mea la vai e ke ia no winga kau ma pa kingo ia rofa o ke loe e kau ia o uma winga ila vai anga le fa kau winga ia kia no winga o ke mo foi sa mo ke sa awa o ai e le umita mama ia e o ke mare e le vai le tua kasu na o longa ai na o ke loe o iva o lima e vai e tua e loe e whakawai no ia o kamaka e sai ma ko mafkama o ke alo whai ake o mima ia o ke lupa wino aina, o ke lupa a mea poinga ia ma mō kako mafukai. Ia whai kea, se no mai whaiko rua, koe whaiko rua le idea. Ia mo aore ngō koe wai a mō. Ai, ke ia kako whai newa asi. Ia, ke lore, ka ua maora, o kako iei, ia so muri o le pakua, o ke lupa ke ia keo ko soa whaisku so hapene. Tulou le savani, tulou le tu, tulou tautala. E iai aso e fia iai o aso e ano noa. A uma o pese sa mausuam ora ke hine ke mi espoa ngai le sa fa mato mai ina tueni. Ya ai toe nai tunai ko atu te fa ma. Yo te tuna I mele na whaara o te whātai whenei a wanoa tui mai whoi. Kopo, me aina whai whoina, tuna te whoise o nua kuku. Te noe, te reni wina nei whatua, te awa o mai te ia ne stangata stangata te rei whoi noto. Ke iei tōna tala nei malanga ai. O te whaftai te ia, te loere, te leni, te whoi sa e whoi mawhtanga matina. Ai, te inisi te ma te whaasoa ai ia Deus tina, tono a inga whakatau, e whapena, whamaniana. E mese whoi a whaasoa matina rana kāna, i o te whaasoa atu, a whapea mai whatuetia. O lasi, I whalou kālas, au whai a oine anga, olo wakari ila I makua asili, a kufalunga. O te mantuale asole sa matua I taile aso tua naile sa matua I whatua te whanmai. Sa matua.
tu le emergency le poto macho titi lo e macho fala longo tala fo ma ya o le sivai na sa po mai ko se le soma o wa ia ya fa mai fo ma sa fala longo o le ko te tu lo yo a pena pero le mai na tu mo runga sa tu ai tai o na sa tu a fa la lo to ma tu yo salamo wa ustata tot mo in we fala ko mo ai to sanga de sa una to fo ma ya me fala ya ai usau tasia do fala au wa ko ngi da ta ka ko ki ma ko ha ko kele e buscar ya ai no ko fo mai fala da so abbiamo ko vale ko vero che no che un mo uso da lo ka ko che su ko fala io come che mi que fa ongi da ingo ko fala o ta to mai to anga ka na ho ni fa la o te loa ina ka tsai ina nei ma to tina te lo wa lu fa to te ko te ni ona winga le o si winga le o to fai e ko o mo fie te ni uma ata te ni uma stana pia wa te lo istemi o te aka ya kemi e sulo lo da ka le aka lo ya te lo so fu le tua lo fai te to lo fai ta to uma lava e foi famia na de tua de copa de se for no falo o fai ne o pu lava me la no lo tuma lo so fai scripts amen Talo para fia. Anu doa itu bukan bagi work dengan dia. Ya, ai. Itu lah cuma mau fatai cuma kopo, mana fua. No se ama no foi fa tanto no mai tu na Simon ma. O ma fa la o fese me a mata mi no ma. Tenho mo la mana ta o ma sande ta no Paulina. Ngai ala o fele ki pa iskan bangale le hotel o le bangale o kala usao eu lo kala foi le ta o ta to sa mo ile a fifia ai fata o le te o fata o le get to know someone we know that ya e lo ta mata ma e ma sani ta mata mo ona i lo le ma le si le ti fia te no wa yo lo no to fia o te ben Christine tu no o lo fa so soni le fa tu Christine mutalo ai so soni wa ia Paulina a fai ma to fontana to no le aulo yo lo te mi fontana ya lo bala lo ya ta to fontana sister Avauli e sa le te ana baby me fa fai bo fo lo se son mo o ke fenga no su e ku ele mama fa te ma tita di ma sister mutta ai ma tita no Paulina ele bana di ma tino le ka sila sai ile ma ngai ma o tu na tu se va no e ya se ine mi fa yona na ya ma mo na fie tu no o sto fino ma ye fo sana o ma le me ina ina wa ya ma tino fo ina o se no fo inga fia lo fani te lo le mo ma u ya tonu se ma te wa so se mia la vai fai ma tu ti ngal ku fa tas o se tamata fo e lo to lo fo se ma tai fo wa i tono ma tu to fi mai fai o le e fa ata o le te ia e lo sa tamata mai ma mai o se tamata le o tele lo na le o se tamata lo to lo fa e fo wa o te fa tai fo e te o le uso i teni fo yo so i fo matu mi sistema mtua te lo tina lo Paulina tau la mani te wale i loa Paulina stamatai i mai fai mai po tono ai na e liwa ai leo i leo alwa i la Paulina yasi ai so si temi la wei i te otolia i stamatai tono fai mai o le matu warota o matu waina e le ma fai na misi Paulina
Olia, whakataitele Paulina. Lea i o ima se usa i tonga tala leima se usa i mātou. Mātou te anu tene e te o lea fosfale i tono o i mātou tonga la wolofa. Ia e me se po i tono tātou songa o tau songa teine Bishop. Ana whaamori whaamahangare mātou ngāru ia teine la mona te tene e te o tau sofis Christ. Amen. Ja. Pauli masangi mo buko whakluwa kule e manu le apenge ka kongo sampai ngama ko kai ka ya ora le apes kana kumbawe o pa ai rungo ne pai mo o mako ai ngai de kalola solponga Avauli. O lo uso la kiki suma le kopo. Nai buya kakak mo apa ko siya iya pa kalangan pa makanga po yung markingaya. Paulina lo ko kumengge. Kung kaya po, dito, mabrak mo ko, lumrak na yung sila. Sebagai boleh buat. Terus kata punya, kalau itu apa mau ia kalau mengaku merengong apa yang persia, yang juga bahagia kima, maka mau boleh, jauh boleh pan, mau fui, kalau ngali, kalau buat ya. Tahu yang lasu ia Paulina ini lah pokok ya bagong ini payah merungari ya malamakkan sama mai masih usupani bakal luar perkara orang kaki aku paus sun ini fakta ini lain boleh orang usupai makon makofan makon ia lah bayar padi bahwa perkara ini bakal karmoa ya puai pengarak pak ya kedua suara kaki ada paus sudah sisi baik dengan sawa padi ya kui bikiafu ya kingo ya ya awal bisi kingo ringa lela ba aso solo kuai ofo manga yo sukoro saulo ko ave nak pak ko pare ko ora Berangkat pengen ya seusai mar koruai mau sini ya kewa mangga pengen mau kima kai mau pakai pengen fakas mau dapat dengan dia mah jangan apa kai phone mau format makanya ne kamu pengen lain mah ya dia awal rumah ada uang kai ko một gimana ya nếu mai đi cho nó phát ra là nhiều đấy có ya quay được quân mà bị ngao cả cô nhiều ông các cậu gọi cũng một là chỉ đều có phây ya đi ya các cô ba bisa pun gitu kan walau apa uang masih usung gini bisa apa yang sama koi ya terus nak koi mak isu apa ada bilang dia ke mangku ni kita uang makan koi bos dia atau sebab bos sebab dia saya sebab dia kawan berfaya lain ya Dong aku kira kamu baru ada pengakuan isi dia pandangan apa kalau Paulina ya kalau mereka umat kamu
Aku pale komu wa ka ke no ka ka Paulina ke no ka ke pale ka ya Paulina ya wa pale ka bo ni ke le ka musimo veo sa musu ku fige o ele me va ko na o ka kai no fo si ele ki ile pale na ka o me aro ko na le ile ka ka le ka se wa o mo fa ya Roko pamahan, emission ka kuai kalau kini, emago kia lofa, mago kia melagu, mendengar pak mau di sosial ka kumbaku kai di lulang, ya lofa tu ka kuai kalau naiku, ya bagai kini sebagai kerja yasu, bagai ka kai, kuai meluang, ayo Paulina, pamalo pak kai, ya umalago ko paya, ya poya poya di kalau ka kumbak. Papa Yesu. Amén. Okay, thank you, family, for your messages. Now we'll hear a musical action from my dad's family. So if you're part of my dad's family, please come up. We'll sing a song. And then after this musical action, we'll hear from my mom's ministry sister, Sister Laulu. And then the primary president, Sister Faletua Evans. After Sister Evans, Sister Fuimaono. After Sister Fuimaono, Sister Avauli. And after Sister Avauli, Brother Romo Ailau Talazaina. After Brother Talazaina, Sister Pastor Muritalo. And after Sister Muritalo, Sister Fuimaono. Okay, and after that, we'll all stand and sing hymn number 300 in the English hymn book. So, my dad's family.
In today's world, where we face pressure from busy schedules and culture shift, and may even question our role or identity, it can be hard to know where to turn to for help, answers, and peace. As a Ronald A. Brisbane offers hope, he shares, our Father in heaven has provided the proclamation of the family to help guide us home to him, to help us learn and be filled with love, strength, purpose, and eternal understanding. With all my soul, I plead with you to live close to him and his beloved Son. I promise you, as you do so, the Spirit will inspire you, guide you, and help you feel in your heart the promised peace that passeth all understanding. In the last couple of weeks, I had the opportunity to talk with Sister Paulina Avauli about our ministering interview. I asked her a question. We started with a prayer and I asked her a question. You know, ministering is always important into our church and also in the society of Christian leaders. She answered very nicely. You know, Paulina is always showing her smiling face. And I said to her, are you sure, Sister Paulina, you're all right? And she laughed out loud. You can hear her from the outside. These are the things that she always admired. The other thing that I love Paulina, she loves her children. Every Sunday she comes with her bag, as one of the sisters was mentioning before, full of lollies. So she said to the kids, come on, let's go to my class. And after primary, she gave all the lollies to them. One important thing that I learned from Paulina is she always goes to the table with her husband. Every time I saw on Facebook, she always posted. After the table, she always posted, this is our plan for the week. And I admired her because she is getting ready to meet our Heavenly Father. And I know I gave testimony that all the things that she learned from the church has strengthened her faith. And also, I testify to you that the plan of salvation is real. The atonement is real. And I'd like to thank Bishop and his children for the opportunity for me to bear my testimony. Paulina is a very happy lady. She's meeting for her and family. And before I sit down, I won't take up your time. I just want to leave this quote. To share my thanks to Lassie, Charity, Vanessa, and Douglas, and also our Bishop. Sorry, bear with me. Technology is not good for me, but I'll try. So your mom's kindness, generosity, and caring nature were contagious, and her memory will live on forever. And I love Paulina very much. I'm thankful for the bishop and his children for accepting this assignment. In the name of Jesus Christ, amen. Ia wau o pelei upu, whaapusuanga la whaele, o eutu, muli vai tala mai vau. Ia, e tausonga Fuimaono ma tenele o Lena. But o tele tala noa lai mawhitanga ma Lena as a cousin, but o lela tala noa wa o le Brisbane primary. Ia, o se tasi o whaala pa puto mai tonu le matou e kalesia. Ia, le mātou le
Ia ia whanau le ai matua papaia. O te whaktai eila I sunga le popo mo nā alo mo le no tuina mai. Ai ia masui o le primary I whaia oma tai tai ia e ngase leo whanau o primary. Whai tua se mo no pupo lava e winga le matua makitanga malina. Tono le matua ala po putonga le primary. O lina e tele I ona tofinga I tono le matua primary. Sa walau lina ma sustain lina as a teacher. Ai e tai me fio lina lina pe a le manoma matu fa ya o sustain. E o fu matu fa la tus. Si o e fo lina pe a le manoma fa la tus. O yes fa ya o ma I no senga le a lima o no fitu tausanga. Ia e la haiti ana I tamait. But she adores the kids and even the kids. O lina e tau mai e te mati secrets a lato wainga. Te le mātua, wa lato I loa wai, mua tau secrets a te maiti tona wasenga, I alo lo lina tau te mātua. O I o tōne e ana mā whamailau tanga e ana mā, I e tali e nei mātua. O mea lilo o maainga. Wai lo mai lina. Awalo tanga te o te mai te tau I e mea lilo mana tuanga ne whai. She is our chocolate giver as well. E tumu le ato lina pe o na moni mauni si po I momo atu. O lina samu atu sukalatu mo tamati. So if you fia wala tamati e whai assignment pe atu ato e lina. Wala ato te loa e maula ato sukalati. Ya lina pe atu o lotu. O lina e whamapopo e activities at primary 5. She never missed any activity. O la mato msia lina. O no lina e pisa o wani mato primary pe a whai mato activities. Leilo po ai lila ato pisa o wani mato primary. So se taimi lava o te alo I Samoa ia. O te po se me o te alo I te lelo. O te tano send a message. Patu gas vitamin ya ai tani mai nina o ka se pakala whāri mai tani mai ia o pe atu le ia na vai o ka miki pau ngā tu lo whare tala ready so tele ringa kauma me sa me pe sa o rea o misia lina I tonu mato primary. So for those who don't understand Samoa, Lina was serving in front nearly 4 years. She served as a primary teacher for the ages 5, 6, and 7. The primary kids loved and adored Lina very much. Last Sunday was our first Sunday without her. Her wonderful smile and laughter was sadly missed in our program, which resulted in all the kids crying after church, the same as the teachers. That's how Lina meant so much to us all in primary, and we're still alongside her. We miss you, Lina. May your memories stay with us forever. Manuela Malanga, Sister Avauli, as all the children say, they find them on my surface to keep so. Amen. We gather to celebrate and to honor a strong, loving, faithful woman, Paulina Avauli. Her love was warm, her laughter was loud,
and your presence make every space feel like home. So we wish you were still here with us. We are so grateful for the time God blessed us with her. Tarupa, a chamber will treat me. With the dream at Fuimaono, when I was your Sunni. Yeah, with the Lord. You know, if I don't know, natural to a boy, my son, what I may go fight for you, so I'm going to go see him. Yeah, I know that. Yeah, but my family now, I don't know about this. Ayun mama sa ninyo wala si Uwo. Ay, ole ino o na. Ole mani lo grandmother. So Paulina na hindi maafa. O yoros. Yoros. Kaya, ole kami na liway o telos. Ono ma e masi fai ko itu mai ia mori o la o so due pescase no ma ia ki ka au ina o ta o to o le tensi o mo fai ko eso ia o no ia na o ka to i ko te do ma to na na me ni si o ri ia to ia o la wa to ia si ma to no o fo le la ka ia la ai ni na sa ni ai te wa no ese le dina del cielo, ese le dina del what? Ya, na para amasan ni la calle se yo la vino a tener. Para la chama na selina, pero chama hay mucho le van a decir algo. Ahí se da y chama week en la marcha a ver que se fue muy fuerte. Amo que chama ta ayer para ir a ese soy. Ya, ini memang saya pikir. Memang sangat saya istilah dari besar. Ayam bisa tidak ada yang sama dengan pasal. Ayam belum ada pasal. Proses. Kayaknya sisi lima kalau sisi mudi. Mudi kan pas. Asal mencoba dari awal. Yang sisi kan. Ya. Untuk Brisbane ito pa yung sulap sa mga tuloy ang awin. O sinuwa mo na. Ako mo sa Paulina. Ilit sa uway na. So, Fuimaono. Ay kay may na Paulina. Ilo na binagalaan mag-sign. Wala rin siya sa uway. Umingo na lahat sa uway. The bishop. Kaya Pia ko yan may sign. Kaya kaya tulay. Kaya sa Fuimaono. O kung sige na ulay. Ito kaya ay subsuyo rin, pero subsuyo. Iya, ay may, gusto may kaya. Di ay, gusto may lahat. Iya, na akala ko, ito ni may lasi po, sila na pagkakaya. Pag-isi, may otensiya, yung tayo, siya na ko, ilang ko message. Pag-kumon niya, siya. Akapesa wabi, isi, kapikiyo, buwan, so, isi, Alamat saya, Fuimaono sosis. Alamat saya, lakukan message kau mai. Fuimaono sosis. Kau gusto po. Ya. Ang acara dia orang Malaysia. Ini saya choose dia anak. Ya, saya ni na. Saya post bisa mai dalam ayat sesuatu di Facebook. Ay message dia saya. Jangan buat soal ini. Saya asal, bukan ayah. Ayah sesalah tak. Ayah sesalah tak. Coba. Ayah nombor. Ayah sesuatu. Kalau ayah ada sesalah tak coba. Coba. Coba dia ini. Ya, saya ayah rasa nak ambil sesalah tak. Saya masuk. Asal berkumpulan sesalah. Wanita kalau you tanya saya, ada dia dah. Sustain ko yung lakpan na yung pang. Orang mana ay sunya kapit.
E nā o tō umana te te neti. A hau ko tani roe, nā nā hei koe ni sika ke te. Ko o niko ke tani ko ni sika naki me ni sila. Ni sia la ka nā rena. A hau ko ko ima tō whare. Pa na rena ko ima ko te la ka ne. Nā koe rana muri la parana. E pō rea sparai na rana na skona. Ai rei, a vera o me tō. Mātou te e mana de te retu. Ina ua tūla e nina ua i taka. Sāpai atu rana tō aia. Ia, ua. Tau ko ina ua tatu o so o tāu. Ina nai suri whare o ko. Tauna whaawara. Ia, Aotearoa taina. Mese ta kuia fui se me o tō ua. Sau tahi. E oso mai ko i hina taina. Sau e tahi. Ia no oso ko i lea maa wata mai. Whawhara. A te rūpere, te i rewa na rūpo. Ai, o le neitama te whia te re una i o tō ua. A whanani o tō ua, a te tai re una sanani o tō ua. O wai watu i lesias mo i whekwa. Ai whare mai. Ui me whina lo uso. E sani o e whake nā. No pai a te rianga lo tū. A te tau i whake. E waku i message o pai a koe. O le ane mea, ai rei mai. Malu kamo e ba ai ki makamaka ia e hanga i e whai. Ai makamaka ako. O mea i e pe o whiu. Ia nga e mewhi mai kui hanga i fusi i rogu pūri wā o ia o pū. O wāna kui whiu. Kia li whainga mena ni si aso mea te si wasi a o pō ua rao pai a koe. O na ai ni o le whainga mena. Wale ai ni si ala mana o whiu. O e koe e ni ki ngai kia. Ia ata mua rea so usan pai mea tia. Ia, he kama whai o koe te, se me ki sa kai ki wā Fuimaono i kai. Mo whai a koe, nā roa ni sa rangi wā rea ke le isko. Au ke pole, ia, o se matana e se maro i sila. Lo o rofa le ia mei tina ta. Ia o whai atu te leo mo maunga nai. A ata nei linga i te o tia mo linga nai. A pape o te le i atu linga i latu roi whai. Te te ina o whaarong mai i te whare o te tani atu a tani. I o tasi o ranga na te whaarong. O rina no o sau. O rina no o sau. Pai o ia mato e rama mato i tātou. O se tina e sina ni ka mami sai. Ina o. Pa ai dina o sea wari mona. Pai nei te a. E sina. Ese era o mau de mamá. Se não vai no dia, vamos no Rússia de mamá. Eu vou aí agora. Agora na só na hora de andar. Sabe, filha, não também se. Filha, não. Ele se assume que fatia. E ele vai. E não se ligou, né? E aí te faz muito. E ele Masa yang di sana yang mau sore kanan, yang dia kan mau sore. Jadi nampak apa dia dia. Tapi yang belum tak sengaja ini saya muncul. Yes. Di sini yang macam tu tidak yang saya orang. Yang semuanya dia kalau pasal itu ini. Supaya Avauli mai whanau na tato ahia na ki o tato e neta i na mia wanga e kia o sa pēs Nai lava. Oi, Linae o lau whiangainga. O ai sola o eino ainga. O atu fua nei, o le mautai salani. O sola o elina, sa whai mo mautai tai. Tau mawhai atu toa i wana o le tino. Olo uwha moe moe ua misi te lolilo.
ia manu au whāpoto le ne aso mo le mawina so e salima ma so e fua e whaitua e alina o hina. Paulina le ata leo le wā. Paulina e tau whaase. Paulina na te whaia popona o mātou. Paulina fui. E rofo whamahari e ka. O lana ata. Dori mai ai. Mau. Ina ai. O tala tau whaase. Mori mai ai. Nona roto. Aina ia. O uso. O kasema. Kasi ia. Ina ai. Whainga tāo na whanalo ina. Te mua whakatu lau tōna. Te ni au na ina. Ai, o stari tōna. O teli tōnu ane o ina. Tā pena i o borang. O saunio o ia e toe fo iatu o mawhita whatasi na. O na ni whaora i Jesu. Whai ina whataitai ngā moa, mare tō rua me whanau. Lina tawhi mana na whai mana. Ai o isi se nei ai ia kukuki whamana nasi e ea e taotua. O mai la tue le fiafi. Ambi o tatu te tai. Mutu linda le pele barbaro tatu wa fina. Aftai mo mo mo. Sofa schools. Amen. Olo woti, olo manuia lea, a olo wola. Ua ia Teresa lea. Amia e whaanonoa, a wai whaana ina i nātou. O te tūnae fo i le hawa tele mani whaanoa e sori tuina fo i le pa ia mani mamano o tātou tai o sua tūnu le. Fia whai fose mo ni mau i le mama whatanga masi o uso nei. Nā o tau whafonga. Wao e uso mataitua nua ai te mawhanawhana atu ke mama whatanga. Ai, o te lea mea sa o whiata lua e ai beita e whai mele atari ina o e lua minuti a e tā ua laro tātou stai na ia pāme o tātou tai ua e anu lunga suka o tau fona aisina mea ai wa lewa whai atu wa mera whai whanga ama. O le taimi mori anu whai e mātou tina matumani no le aso na fua le e asto ana i loa tupu whala lane pio tupu mai. Sa mao e asi le tua fino sio o man nai mata e tō rua malanga mai sa mua sa mātou o whatau mātou tina mātou ai. Umana nau me ai le piko pomlo tō rua e whenua i nore le tua fino sio mātou sio mata e tō rua. Awa te ua popore e uma ua mātou e whaila me ai e whali u whali tua whali mai. O ia o ai ma whai aku ma ke whai aku sa unia. Te ke sawa o e whaila me ai o whatinge mamamaru. Na ata lea si tua pino ma te toro mai. Lea la o lua whawhinge le anga mua le iani. Te io wa inga ia, o le au misia ai le uso ne. Hawai, te no tō whawhonga. E tō lua ina ua inga ne ma le tele tau so. Ai o se mawhitanga i mawhana whana. Lina le tele sa mui mau, e pahota le whitu nātu, o te lua tile o tue la mona mātou. Wana olo wangano olo whatasi mai mātou. Takai. Ai tele tātou mātana mawhana whana.
mea uma sa he whaia mo ngā wama whana. O le ane ngalo hina. O le a mātou te toi o mātou whātu. Ina i mawhai hona tupu. Maola. Mātou te te patana i kai. O a kohi o mātou se se mo mātou a lewa wai ni doa tanātou na se se mo na wai mai. Haluia ma oi i nuku e ngano ai tina. Ia alofa nia te mai whaina. Ia maua sonu koa. E whatatari me mo mātou. For Ducky, Lassie and Charity, I just want to share with you this scripture we always talk about with your mom. It says in the 1 Nephi chapter 1 verse 1, I Nephi, having been born of goodly parents, therefore I was taught somewhat in the learning of my father, and having seen many. I know your mom's mom's work is done here now on earth, but I want you guys to continue. Remember and cherish the moment that you guys have been taught by your loving mom. Lina lo mori mai ro whango elda Avauli mo oi, whawhatai tere, i alofania te mawhanenangi e maua sa uno whanga ni lani, o te alofatele i ati oe e mai se mamaro leo fie le swafo Yesu Christo. Amen. Wawona whataro whaipa ia maru a inga. Ia mise sao to taitai nei. Yo te goro tu siringisi o tatou awhia nei fiafi. Ia mise tatou ai uma. Ia po ai lau ni tamai titi. Ia tau no whapea atu. Ia wako whio le sifanga loa. Ia olo ingo rongo ai lao i sama eni tata ina. Ia olo antia tamata ia o pele Ipu Evans. O te lola pisa le monoto o luona le whamero whai o tau mai bau. Ia olo tau i noe ni matau so tanga ma ati Paulina. Sa o awa ina mai nai o mātu o whamai o tua a o Paulina. Pentito tau mai bau i tupo. E tau songa le mono o koe whala. O la whaele koe utu. Lasa tau mai bau. Ia ma Pakusuanga, o te o le whaiare o tua ai, tua a o Paulina. I tau sama i wape sumare ipo. O sa o ina mei nā Paulina o anti. I o wanu nei tau sama mato mafutau. Ai o te whaftai ia ankoso ia mana anofo alofo. O na le amana ia o ele mutua ia tau soma i nei. Ia o te io, wa ina pikia, nei pesta o ia anti Paulina. O te io ala, o la bea o whai masui o mātou. O tau songo o whanau o Paulina, e whai atusina mori pampu, e tu sai ko ima mātou mawhtanga ma Paulina. Ia o Paulina. E le o tatou whanau o umalanga nefi efi. Ia na winga, ia o vaenga umo ia whai amo tara le te mau i langi. Ia o foi lai tala e whanau matua, ia whai mai tau muli sora se ati me pese ia angoso ia. E sera tala na whai mai te a, whai mai ati. E tere na le o tata angaso ia, pe ane a. Ia e whai mai le loa engane. E whai mai tau muli se ati ia so ia, ia tatou fie lefe, o te ikai au ia. O tatou whanau no, e tusia le whai saramo tari tala. O whapea mai, na tusi le Salam motor semua faru fai ko semua pa. Mai atalata mai le. Ye roto momo. Ma fa ola ye o roto luti moia. Te iroia. O lo so swani me toma langi ati tato nei na tai. Mai la vai asuna tu se ati na ya Paulina. Te au mera la soni. Sa o vai o le ya ino pishi. Fia o matato. Fai me fia umo. Ilo ia la mafofo na o tau mai nei no wa matasau. O me pese pai me. I feel myself as love. Pa pe na sina mona sai te.
ai no tu la ia no ko so i mala to ke se fa pe a fa nga tale ala ta to tam fai pe ta to ai no lo nei va no le fi ta to tam fai o te lo ia ia ni mo ta to e o into se ia ta Paulina o te lo la nga na o nga ona fa ta inga na fai ma fi mo to no ta to ai no to tas e sa no ta ma to se Paulina o se no tua misi la tono to mo mato ko io mo ni kale atalo tai mio ki linea le kale sia ta te misi lo ma ni no ai te sa na mo to le mai ki e o sia sto te vave mai sa lo tai io na atta ai fai ma o e tai o se ti na fo tua e se mai dai fo tua e te le na fo tua te lo e ta te lo e fa ma no va no le fa pe o fa te le fa ma no lo ai tu sa mo lo ai tanto e fa pe fai luma e ya salma la o ile te sa mi fa pe tal fai o ti na ngo ai ata Pauli e le mana la o ye ti na ngo na ai fa la o sista Paulina o na ta tu te lo si ti na lo tu mo la e ya salmo muli na mo ta ma to mafta o lo tai ta su viva massimo to tanta ile giule e chi il fai alam e sau la voletta di neo io mi ton fai o mi chi ne non è o mi no e ma la mal fassa no un ballo tu la sono ma a un te sai ma tutta ma per sai o mi chi io lei ora me ha o mi chi ne o sau ni ngata to fai alam ne ai più a vale tu per lo tan not o se ti nai tu mi la rofa o io sa aver se fai alam to no quindi sta foto io na mo to metti light tu mo fa pale mai na te alo fa moni la fa na la umina wase tala te fie tu na tu o le mau le moni e tala le serviço o ati Paulina se tina o fai ma va e ma foi fa marcia la mon e tono tala le o te mon ma to lo soi fuas perfetta o io lo te io ta tala le ne un po o io lo tali mi fa ringa wa te ina tala le ma fa lang o ai ngai ne fiafi tatou loto tele tatou tono sui fuore ali mai alofa fa maonio ie a te tatou te tas o te whai ni mo le mau kupu lo ngama lo te mo lalo fa mangala se se le ona sofa sikeris anu fatta e ti ya ole la ona lo a tangata o Paulina na sa faletua fai mai penina tati a ina yo le tala no le mafa ai wala no matole mai no le so pesi ya no fa ya ma to ya ai se pesi na mai sila te ma to mai le na to pesi na le ma to le so le pesi ta to a ina sai po ai o ma to ya ole ya i tau foi a fatua na mau o mato ma pisho ma no fatua ma o mo to ma pada ai no stai o mato no le solia valentine e vai a so boa vai sta igual le polia na mato mo ti fa ona o sono ma fatua le tau so na mana o e ola ia e fai se treat mo matou le valentine o inala na matou olha o ia fai na facinole ne no tio ia e no tio o ka se kum matou ele liu mai lo matou mai lo o tio o na driver sa lo le tuma la nga filo me tono yo inala tusala o matou wa tangata mui muri na pa ai le na si ia performa le faletua ai le alma na le tio Fuimaono mamalo to lo ma sa mo le sto na te na tula e to ma fo i mai sa ai te lo wa tu pule wa mana au tama fa lani ya i so sune ya ona to ma fo i mai lo ya na na o te mo ma wa o se tama sa e se lo si ai e si ai na e rofa io non mi fui nessuno non va e se furono una offesa malti
O te loa le tatu aina sa i fuku. O te loa Paulina o saole fishilina. O ai awai o ia tala le sabe la un bishu matata. Ma e ele mahu ma tatu nunga le kale se o ai Paulina e whakapau aina. Ma o le tempo le piona tala o tō tanga me le ata lea. E background to elona ata. O le manu marusana i tai Brisbane. E o tali tonu le kale sia nei. Paulina o le awala e mawhai o le whakapau e tatu aina. Ma o te tali tonu o Paulina ho i o se whakapau e tatu aina. Mi se toa telo tatu e awale i nisfo le kale sia. Ina o mo mai la o nei i Sydney. From Sydney i nei Brisbane. Na sawa fia ina ua ona i loa ina. E mate a ina, na whamena na sala. Ma kua i ona whawhetai ua sawa. E laisi a ina o runta maa. E a waile i kale sia nei. Ona o tele o le a ina leo tatu. E a waile i katoliki. Ma o te loa si whameni ana koe moia. Ma bishop ya e mase koe mamara tatuaina. E ona moi mau atu nisi o moi mau. O le amatua me sia le nei tangata e tutono le mato o pa ia. Le kale sia ne o lo manuwe o teta i laua. O se tangata e alofa e le whaapito no na alofa. O mato whanau witi. So se su whanau e sau lawa stene e maisi mea alofa. Ma mata mai tika e ti so. Whanau umana wale o pa ia whapena no na le. O se tangata e alofa. Mai moi o se whiau o lona soifuanga o se whiau lea moana me whanau lea me se whai ona ai no soifua moana whia mai pauna se moni mau o skinata mnei i taimi e sua Facebook Christ. Amen.
you, family and friends, for your messages. We'll now hear from my mom's co-workers from Iron Mountain, Elena, Ricky and Winita. After them, we'll hear from my mom's friends from New Zealand, Keke Alatasi and her friends. And then after that, we'll hear from Motiana Avauli. And then we'll finish with me, Douglas Avauli. And then following me will be President Darryl Mulitalo. Yeah. Elena, Rita, Ricky, and Winita. Hello everyone, I'm Paulina. I'm this is around in the room behind me. Never got to talk in front of a crowd anymore. We've actually had the pleasure of working with Paulina over the last for about 3 years, and those years consisted of laughter. We did not go by with a day that she had everyone fits of laughter, and it all started through her laughter. I remember that everyone was laughing. There was a funny thing that happened one day at work. Ruthie brought her lunch and she used to always share it with Paulina. And she says to Paulina, well, she actually left for the day, and she says, she messaged Paulina and said, I've left my lunch in the room in the fridge, and just help yourself. So Paulina goes, yeah, we've got food for today. So off we go into the smoker room, and she eats it. And then later, one of the guys goes, someone ate my lunch. And she actually ate one of the guys' lunch, and she was like, oh my God, and she couldn't stop laughing, and then she goes, here, you can have Ruthie's lunch. And that was just one of the funny things she used to do. She used to have us all in fits of laughter. There used to be, when she actually left Iron Mountain and started working in town, we used to message each other quite often. And there was 3 of us, we used to meet up in town after she'd finished work, and we'd go out for a feed. And we went to this place where they do seafood hot or something. Anyway, we order the food, we sit down and they bring it to us. And when they opened it up, it had corn on the cob, kumara and potato. And she was like, what the hell? I thought it was all meant to be seafood. Anyway, so we went, shh, shh. She goes, okay, I'll just leave it. So anyway, I just want to let you know, Paulina was a wonderful, bright, funny lady who had a heart of gold. The turnout tonight is a testament to the magnificent woman my friend was. We're all going to miss her. Rest in love, Paulina. Thank you. Lava una mole fata ro foi su foi katai o fiafi pa ke foi la na va fata ro fa toi foi ai na lua pa ke foi mo mai ale usu nei ya tu sivinia ko ai ni tangata yo lo ingoa o le malu fa itse aratasi o le ngoe masanina para awe te maitai le uso nei na o mama. Ia, ai se bala awa tula mama ni sima to uso ia, balanga mai foi usila. Ia sunui senga
Leti Mamelania, o Paulina, o mai whamamore pēr whiwhestou tara e babe 2 minute. Paulina, ma te wala aua ia ringa. O le matu mafutanga, e tō ona o ngā tō. Ia, e tō lua le au salani. Ia, tasi tonga. Ia, o taitai e sa mai le nuku au e lei whanu le sa whātou e whamu. Ia, ma se tenga le o fuluri. Ia, sa ma mai o se bai. Ia, o le ngoa whai ngoa e le uso le matou vai. O le sa cheeky girls. O le sa cheeky girls. Pe ona mo le mau nisi fo e le a inga po nephews Paulina. O le mea e tata e soia. O le mea fo nai o le skula ki a ringa. E vili atu. Mamai, o tuso o te matua ai. A e vili atu pa menantara. O mai o le tata so ia I manu leo le social. O whakwa e whai a singa mau. O ngai ki se tafsai. O ma kou I west side. Mai, le la lako ka avani. Ia suma tuari suma le bishop. Piti matou, mumori ia. A e se kore mea a matai. Ia anu matou. Ia, o matou foi. E tele ingoa, o a o mama. Ia, te wha. Ia, o si te usola, ia o mena ia, mas o usolea, o tonga, ia le, ia o lai titi lea, ia, o le ngoe whai ngoe luna, o skula ki o kapaka, ia, o le tenge lea, ia, o sunui, ia whai ngoe a nuti, ia, o le pone o pai atu. E tasi a la le upo te tau e le usoli, tangata lotu a lufa. O le alofa le o lina, le o te pai te toa tele o tangata wa o mai o nasi. Amu ia oe, e pega nei whai mei loi lopo oe o mātou mua muli a sau whai mato mori mau. Ia leo mato mori mau lo wasu. Mai mau uso, mai mau pera. Ma whai ona suia o e le uso. Ai ba ai o te pole. E le toi whai ase se anu wha alua alo tatou tama. O le alo whai tausi tomaiti. Le sa, lo fai mai le uso ia whaktais, ma poia, le toi whai spa alua tama. Pai o uso, ia, manu e le ama leo o wahinga, le mega whaki kala, a oia le leile leo, a se whai atu se tala na iso ia. Ia manu ia la wala malanga ina. O le a misi a tala le te tau I whai mai la mātou, ma lou le ma whau se tu lou, pa ia o le mata. O le teine lea, e ba aino se ato so tata uno Facebook pa mai kakala mai ofu nga ngale ofu la ba aino ko le ofu asa dia uso mo le fai mai sa o mana o le ofu ai se ko na kala e la o se tangata sa po tele ma wa o te lotu taiti e anu anu asi aso pa me unga ro ko sa u fa pa I pa piso I lo ko fa fa ese e tali si a tasi le tua ai wa fa no o fai mais bem o polo sunga a o fai tu o fai caro fai si au olha caro fai si au na pole ma fo fa o o me pai ele ana na pa fa te tai na me sa tana a ata mai ni o ka o pai no uma ia o sarama ni le o kama e sinata fia ele loa e hinga e makua pati a tuloua e valea tangata pe a ita tana hinga. O mato, ka te alofa nei o soia, e matua fuli a hinga matua whai a tana. E lau le a ma le a, tau taraiti ma le a, le meanga le whai mo e mako sa tiki. Ia le lau aru le lida sa tiki girls. Ia, ai, Bishop, manwhana, whakataina lo mo le a manoa no tangata. Ia se pai atu tasi minute o mataina ia. Ia manuia no malanga uso. Ia o pole. Mua oe. Ia le la faso la pula maka inga ia ni ke poia. Makai na mo. Mama. Sai no mo ia. O we know Sena I recently just got married to Daryl's cousin, which is
So I'm now sisters with Button. So tell you when I start on how we are. We really listen to how you listen so Lo tau sila fia foi o I maa o se o tolo mo sila whanau. E lima ka mai kisingisi nga e whai na ko whai le o le vai maa rai e whai. A day before, which is Friday, I aso tona I ngā malanga le uso. Sa mua ku ngala ko sa le mai a, ko e te mga espia bonus. Tai mai na kala ya. Pa whinga sa langi ai a mai sa mga a kai mga espia bonus na ko e. Ai ma e o me mai e pi ngaki pi whanwe e pi ngaki a ke mai e pi ngaki. O whai a paai, ma dia lau. O whanwe e ni, o whanwe e pi ngaki, e nengi nei peanuts a whanai. Kawa e whai pi ngaki o whai pule ai a maka whanwe. E ngā o pisi mamala whanau e kei noai a whanai. E kei roa e se kupe a tamai ki o kongu. Ma o au e kupe o whai. Whaatau e ole whanau ale e kukan. O lo ngā ngāna a whai kei roa e au mai na. A mai I ma whanau, ai o ma whanau. She came that night and bought all 6 bottles. And the same night, sa wenga ku o mo say you on Facebook or say for a while. Molo so sila fia on net on fia flowers. She loves flowers. The next guy used to say, "Man, you always see me on the flower." Ku o mo say mai na o lang ma. Sa lang di mo le lang ang say photo say sa lang ave mai ai na fa say. O lang piki mai pa na mo say. Yeah, I don't know, I don't think, and I let you go all on fast solo in there, my avi will for a more year. I pay for the money now, which is not say, I'm not saying there. Ele 5 minutes for the day, I pay the money for another bit of my year. Am I there? You know, if I buy all my year, I want my year. So now that she's gone, yeah. Wala babala ay mako say ile mo off mo me ni mga may because she's not on with the associate if I may have hindi na I have tried ile ile sa yun po sa consumer siya o yung siya ona ulo sa laisa Ulera one no today. Our long for some years. All of kiso. I just got baptized in October. Ule plan on 5 months or something. Man say over the same. My year for year. Ona plan year more. What's up with Saturday? It was so. Ulera na buaya kaya kan buwa malo na maksimua buwa umay ng sani ulera na also sa kanil kaya sa mga siwal siwal ay ulera ay uliya ya so tayo niya ang sa kaya mga ya so tayo mo isip ka lang pasalamat Tilola tu, tilola tatala, tilola savani, ni sala sa uku, ni famanga lumailo ni tanga tafatawa. Ia oa, o sunui, Fuimaono Paulina tania di toma patu. Ia o samu salan, o salan ni fo ila kaya kikire na ba kunyanya. Ia ele umise mo mau ke lo ko kele o mo mawinga ia le winga ole uso po se wo. Wa ole wo ele lama adinga wa foi ta ka mo ala man ma ko makana dia ma fa wo no sa mai sa mo ke mi mama fukai madinga lo que 5 o sa mo lo que 5 ke ninga au ma foi o antes a kakara ya Wai ba ke mala wani nga musoia se tulonge suwa from time ma kisho
Akakaso ia se to se mea e whenua i penka ua whai ni so. Ke mimo kere mafukai ma le vaenga po a whārea. Pei o awan kanga kai ngā mua mafuka malinga. Ia e vile pia ia ke minga na e ke lungo perika wa ngai mo foi antes. Ia malanga kara. Sakau to whai akule ia. Ia sa ue wha ngoia. A he whangoia o ere whai ngā rua. E pea na wala whengo whenga muna o antes. O so ia. Wala ino leo antes ia. O so ia e ainga foi maua. E o so ia foi o sangani. Ke ni umana no ke o ai malinga wa mawha. Ngā mawhukanga i mema ki ka whawa. Ai isi kai me e whaasaya o ia mai ana ka lai e whaasao e mawai sa ngoi e sa kau. Ai mga ngai ko so ia. Au makione me anu e so ia. Ai ke mi mako mawhuka wai. E whai mo sa o ane mako wai. Ngane peo le uso le wonka ua kua lengua. Wa ka udisiku foi ngane ia. Ule vai ngole au ka whao mele au ka. Ia ai ua anu ia dinga. Wale ima si sopa ka. Au longa ole vai ngane le kenge pe amako pe ka kaso ia. E ka ai mako le ai aku pe avile kumako. E mga awai makio mai o sa poli so ia pe a poferne kakai. E nga ora maka whao ngā ia maua me uso pai whaian mawhikanga lea. Ia pai mai alang kala kawa maua se ayo ka whao ngā. E mga ia po ini kenya e maua se ayo se meo ai. Ia wano lua ia maua rope o kenya e kua lele o nan. Ia. Ka mai ai sa o ngā na yo me ka wanga maua se ayo ka ko e maka ia masinga ko o ai. Inga wano lua wa mawhangan mako mawhakanga. Inga wa sau ngelinga o mako wanawana. Ana mawhanga ia mawhakanga kai miuma e make sex e lili aku e meri aku. Ile vai aso konga ne no ai na usau. Nga suea se mako whale nga mua mai mako ai nga. O linga le ngua nga ave i reference o mako whale hoa. Me whakasau le sko nga ilen ki ane. Eu falei isso. Quem por lá eu por ele com a minha roupa. E dale le reference al fan. A primeiro corpo. Ele já diga por lá le mungela mane malanga i meri malpa. Vai com foi lá o eu quem não com a na área que forma de meri diga. E a fema eu não e ma fala foi uma ficanga na coisa peorinha mas sou eu na como fa o ai ele quem nga mako mafukai. Ai ngawa kana o le vaya sole na ki agenda solulu. Ngawa sa umi na usau. Ai li aku mako ai ngawa kasino ma vaya sole bolua. Ai wa mawa le mako fale. Ya yang wani masinga le ki agenda. Ai vaya solo le au ke kante fomia. So kau songa le ya senga po mai yari nga po elo pa kukere lo semia. Inga wan wa so ang wam na may ukuli may linga fan ma e wala se me fa ai mo wan mo ka mo foi le mo fa ka ule le o foi au mai e te minga le ya ai fa me ya e kana fa ka wala mo ko la mu mu so nga sa me lo fa nga fa ka wala ko sa pa ke lo o sad news mo fa ka mo le o foi a so mo ala ko sa fa ka ko o foi ma di mo se o le ka Lengo sa mo ia la nga fa mo nga kai e ngai wa mako mai mako felo ai ko mai ko ngami fa kai o ile uso wa pe yo la familia de fe mai kia lui e monita la le wa familia ko mai lui e monita la le o fa ia ro ke no e monita la le e fe mai sa e ko sa bre ne pa ki so mo ia oi wa kana e fa e pia pa o ke pole ro ma ro se le whakautua o uso tala le. Ia nge uninga wase pa makalama. Ia mai ko kia nisia lang sa mako uso. Nisia lang mako mafaka mafaka. Elinga ia manguia lang manama. Olo alofa mai ia kayo kainga malanga nisina mo oe. Ia amai pene li mafaka le kuangane na Fuimaono so ia mafanga wala ngatayo ka kuai nga ko lama. Pakangalis e kumasala wa Yesu. Amen.
Kalau pagi Fuimaono. Ya, uje umwono ufatulole ayo wasawa tulumale wasuma President of State ya suma foi kopo wa soswali ya mese foi suma ya kopo ma malisi foi o fafiaina tawelangi o fai fu tatu fatasini ya o sa ule Paulina le manoni ya ala manoni le manofa au da tao matou yo le manofa au le manoni wa fai na o moa fai a fosse muito mal por se tala foi o winga ni tina foi a lina o lina o leva mama futana sa mata mai lawan macho mafutanga macho nofoi i mangele ai le freso tolu ia alo wai le failo tolu macho nofo ia peifuro na tahue nisi furo muy ma olina e a time faro macho potu o patia pata o lo fasi mai e ina ia si macho uso so ia ora e si aso o macho watu voi lele i macho fale o macho aia o fau mo meu lava foi i lungo o fale e macho fai noina foi i o fai foi se kala sei o tacho ai ia au taimina i o lava o mau so ia i o fau tono i lumo le macho fa o te fa i no ina tina ona e ma fuama ona na ta ina ia le leiso ia wa a ta tota no ro ta te no ia so ia no winga o le no so ia ta fa pa na ni no stop stop pumba mere tano fai tano tu pumba me fai so ya fai me fai why ono taina na ina ia mo fai na vea so ia masi basta ngata siria tuna le le ala o tato wa vai te tainga alina ana le ai te tainga alina ele fai na o so ia tu la mai o le o vea me kopo o te whawhetai netina, whawhetai ina, mai whanau. O le upore tusi whai mai e siri le aso e te oti ai, le aso la eso i fua mai ai. A wafoi, o le aso e te oti ai, e tau pati mai mo tangata mai I ma o, ia o sisi la pea tau whasanga le tua. O tau I tua, o I tua tene o I ato, o lo mo I mawina. Le maliu ma le tua e ma lo e whai tua I alina. A le aso na soi fua ma e lina. Te roinga na ia, ma lona tina. Ia ma nisi fwe o lona ai. Ai tatu whawhitai. Whai mai tusi, e siri le aso. E siri le aso. I te oti ai. I le aso na eso I fua mai ai. Ia, o la ua le maulea, o te lofa tele a te oe lina, o e o stina e sili na pele e mato mawhitanga, o to lua whi mara whaina, e au aua I ani ne tina, e ese le fie tamaiti, o tamaiti o malanga e fie ia lina, o te alofa tele a te oe e tawhi mana na malanga,
o te whaia ni mo mau no oro whatele a tau swapa Yesu Christ. Amen. That's all Fuimaono. 2 minutes. Fuimaono, il Israelius. Ai sa o fawe ko mai muso no. Ono wanya so. Mata no muso so ba. Fa sa mai le ya na to ka to o me fa to ala. Lo ne to inga ko ina le fa ina me na le. Fa mali. Yo waya to mo ya fa pe to ina. O fa to ya ba. He will feel my mother's to in Yulia, la faccio per tutto se un ma ai o il suo se va bene o te me la tua la vale o poi peste se te se faccio peste vai mai o voi paga la tia o mai con le uso super faiba si la ifo le ta tia o le ato tupe i le whana. O ia we o mali utua. O ngausia au pena la taua. O tu lolo e toto. Ta lofa o la ufue o solo. O malepe la atu i bebe. La ta lupe sa whapripe. Lo te sei ua le lea. O a lilo atu i le wapua lea. O lo ingoa o Fuimaono matotia heta Fuimaono ramo. O te malanga mai Samoa, sa o tau mai lia sa. O wha moe o te sawi kai asa fōu ina o te puri whaka lani pēta. Pala watu o tō ngani le whatua o matu. O le mai aso ni ina le, te whata pētope mai lona o sa. Ai, mole sila fia. O le vai taimi fo le tau sanga o tea. Sa o lele fo i nei Australia e le maliu se tasi koe matu tau soma. O nofo ala e te tono le vale le au sautare. Mo o mafau fau loroto. O le mea ea, matu o ainga. O le matu o taim te o nei. O na o mafau fau loroto ala ia no o le atu leli. I wha moli. Ia mamawa au me taim te o nei. O na e fasina atu o siau whanau o Samoa. Ai, o le a, se tono le matala ni, e tu sai ma le ano o tatu i lia fiafi. O le mata o tanga ma lina, o le tongane aso ia, o lo o tama, e uso matua whawhine matinao so ia, matua lalo, tama. Ai, o le mata o mafutanga, o le matele mata o mafutanga so ia, e sa tausi e o matua, e tatua ngani fo a tonu peo i e to ala whanau mai le mawhana whanau me lofa o i mafuanga whaina na a wasa mamau mai lava ina i leise sao i le ni asu ai sao la a whaamale le ngoringa e pe maatangi mato aina pe whawhainofi i lata i so tama. O le lilo so ia pe ta o e lo tuna sa le lilo. I le ia masi me se si o le mau i ta o matu. A wale mea moni aia. Ua sa o malanga mai le Australia. A wale a wainga o mai lea pe i lo tuna ne fatua o matu. Ma so ia. A le lilo o beta lo ora so na. E o mai lea ma whai a mai lusina. A wale mai o mai nei Australia. Wata pena ai e atua. O le mea moni ana. Awa ana o mai te mine o lai New Zealand. Talu wharufa. E to e whai ai fo isi tato ngā luenga. Ai, o le, e paurama le whatura ngana le li. Oa, mamau whaua. E tele ani le sona o au mai e le tua whawhose e mawhitanga matina i ani. E le ngata ia, wa o ai a, wa o ai oe, wa o ai tato uma. O le sima hainga sa sili la waona
e o la mona e te mi o le whaala me la me a mato aina. O alo ma whanau haiti. I le lo lofi atu le whanau. O au ngātu kuranga la haiti. E support o lato cousins. I te mi o whanata. Sa ta oto i lo loto se a o ma te la. O generations ia le tātou te tapoe. O whanau ia, e fua mai ia tātou wa o oma. Ma o mea ia tātou te mo o mea i o langa le nei. E le o tupe, e le o oa, e le o tamau ainga. A o le teimi, e tu tu mai e le tangata. E teimi e o tia ai tātou wau. O linga. E iai are le te to sili la whona o mana tū ai. O le tausanga loa whenua tūru. A walwainga o mana sa iai le ilo sistema tūa lua nei. Sa o malanga I whai ni usi le lo ufu tas. Lei o te le matua tele. Lei o tele tits. Sa o malanga I whai ni usi le lo ufu tas. Mo tō sila fia. Lus fu tasi na o tausanga. Katoa o o me sa o nai kalaka. Sabe o tangata lea. Ina ua umar wha manatu o rufu tas. O le tala ringa ia tia. E le lei ia le whale. Ai ala na leanga o tangata lama ia. Leanga na whaia ia le waenga ia. O se tinai. E tautala e ono tōu. E lea te tai mana o ringa e tō i alo lana tala. A whai atu le. Wa e laki ka mi sana. A se mai ale ia o le siksengi o sina no ska. Ia o lo whai atu fo ia. O lau siksengi I pala I ne. A siksengi ka mi sana. Pasi ama o o whawau. Ia, fui marwhana. Whai mele nga manta le o fōla. A ngau le tila. A Fuimaono. A Fuimaono lo o iai le au tautai. Nā tō te loa whau le tila o le wau. A while li. E nā te whaua le tila o lo o tōsa. Ia mana tua. A luka le wholawa. Whalo aka I le wa maa. Ai la lafo foi I soi. O te loa, o le lanfo fo se o ringa. O se ana noa I mawhai o na tātou tala noa ina ai le oti. I to tono tātou aina. Awa o le fesili, e whaape feo na ta pena tātou whana. E tali atu ma tauri maina I tu waso whapene. Lo ia o le tali, o lo ia o le lau tāpena. O te whaia nei o kumala, I le sua whais Kirisu. Amen. February 14th of this year, was the night everyone was hospitalized, and that night we had just finished a wise activity with our ward, and we got home and my sister was on the phone with my dad. We received news that my mom was getting hospitalized. She takes to the hospital, she had collapsed and had a stroke and whatnot. And I remember the first thing that I did was I prayed. I went into my own corner and I prayed and I asked God to protect my mom and to bless her. And I remember very clearly the response that Heavenly Father gave me through the Spirit when He told me that my mom would be fine, that my mom was going to be okay. And I think that's what is giving me so much strength at this moment is knowing that my mom is okay, that she's alright. I've been gone for the last 2 years, serving the Lord, serving my fellow brothers and sisters, but I've never felt so much closer to my mom and my family. And I think these last 2 years have prepared me for this moment. And if I'm being completely honest,
You know, it might sound blunt, but if there was anyone that I knew in my life personally that was prepared to meet the Lord, was my mum. As others have testified, she went to the temple every week. She did her mission. She finished her mission. And that's what gives me comfort, that's what gives me strength. Is knowing that my mom did everything she could. She prepared my dad, she prepared me, she prepared my brother, my sister. She prepared others around her, her primary kids. And now it's time for us to prepare ourselves to meet the Lord. I value my family, my friends, for those I don't know, most of these I don't know, but I know you know my mom. I value to know that everything is to keep that knowledge in your minds that my mom is fine. That if you have a parent or if you have parents that have passed away, that they are fine as well. Because Jesus Christ is our Savior. Because He is risen. Because He is our Redeemer. And I love my mom so much. I'm going to miss you so much. She was my #1 supporter. I know I was her favourite child as well. Just go check her Facebook page, you know I was her favourite child. She pressed me all the time. But I love you, Mum. I'll see you soon. We'll see our family together. And that's my testimony that I leave in the name of Jesus Christ. Amen. Ja, daarop vallen, maar we gaan veel nee, Jeffy. Fuimaono waftai. Ito malaman dia Jeffy. Ano la bale on sai. O te no de la fala. Ai. Fuimaono va beatu sala ye. Tanto waftanga ye Jeffy. Ono se tina e au ngā, se tina e au ngā luna soifua mo i tātou. E lo tātou iai, i le nei soifua ngā. E avea lona ola tautua o lona soifua. E avea o se whi au tāua mo tātou. E le umisa o te utaranga te loa. Alfunya fia. Ai. Te momono whatulo. So ia i saa whanā. Nene ia fia fia. Ia tu nuku na te o i esa u whamutanana. O manatu. O tatu ia le whanu talo le tua. Te loa lava. Matutoe manu whanu tua tatu te. Moli mawina ai le aso. Pone lisa utinga whare ainga tina ia Paulina. O te mawhai ono whape atu. I moli mau uma sa whape ona moli mau ina i le nea fiafi. I le olanga ma soifuanga le netina. Whai ono whape atu. E tonu masala. O ona winga na. O Paulina le na. O se tina e lofa, se tina loto mo lau, o se tina anga mali, o se tina na te au maia le fia fia, I tangata uma, o se tina e lofa i le whana, pela na whana, o se tina e lofa whamaoni si o loto ua, o se tina o ia whaia se whapeta inga to sili ona maua lunga I tōru na matu o kari. O malanga le mana tō anga I mana. Koe no whapea, o mamanuna, na mamanuinga ai Paulina, lona o langa ina ia tā pena ai ta maame whana, o mamanuna, sama manuina ia Paulina, o sisla Avauli. Tonu moro mai. O tō wharongo mo tō wharonga, tātou wharongo, tātou wharongo. I teme o morima, matua I sia la masi o matua o pai. E ni tina. Ase, ono mamanuna.
Te ono foi atu. Sala i le umi. Le mafutanga whae ai no le netina. Le ia tātou o ao mai. Sa o mo wona. Whapesi a tono tātou o ama manu o tātou manu ina I tono tātou ai. O te wha moe moe le nea whiawhi. Ia a vero na ola. Alona soifua. O se te au tā ua hoi tātou. E ma manu ina I o tātou ai. Tātou tā pena. O le fio wha ua mai o tātou. Tā siri ina. E se le mata mo fio la wha mo longo le poa na poa. Le mo le mawe. A sua le wha wha wha. E mo le mawe ina I o langa o Paulina o lātou la iti. Sa I wha wha. Mai le lātou la iti. Tele na whaela to su e ngā whātus pa e. E siri e a Paulina. O te mori mau atu. O le nata penanga. Sasa uia ko Paulina e a vea mati ngā o le ngā luere. I tono sa mātua. E a vea ma whali tu o le koko. Ai umisa o whamtarama. E te tala I tono tu se māmona te whiwhi. O te whātu se ina le ni tina. Ina ua malanga whanau o rona e a mosaya tala e tala le. A mwese e a mona. A o atu a mona le tupo le mai. E ke tala I e tala le. Le natala ina, sa ta ue tupo. A mona o se a mana sino. A puputana. A o e na mata kumbia le tupo ma masiofu. Ae. E iai se tina o se au ona fine o le masi o tupo le mea. Tina le noa e ingoa I a isa. O ia le, na malanga na longa o lu. Ia ia o mai e ma ai le loka tupo. E le tupo o man masi o. O le natala I. Ane liurina ai, o le toa tele o tanata o le. E nei ati afi, o te mori mau atu, e wha pena e tina nei. Te mori mau atu sa ta pena e Paulina. E sunga le e kuka, e o me tū whaeana. Tato mori mau ina le foki mai o le atani I mea ngā wema whawhai o tala. O ta pena le whawhine mo le ufia o le mamara. A o le atani foki. O ta pena mo le mamara le. O nā vai ngā mō atu, e mahro mai le tina e a kore. Ma o la mō mawina le lefi. Siri reso e oti, nai noa le aso e whanami. O te ino, mo o tino. O le a mōre na puanga le leili, o le ne tina I le situ o le leili. Awa o uma. O le whamauina lona aina. I le pule. O le Kristua le ni I marmara. O le nā pule. E tutusa lea na ave e I whaona I a Petro. I le e whamauina I aina o soso anu I lana whana. I le I whaina na tau fo yatu. Ma wha tau ruo. E whamauina na tonu. Alo tātou tau au sirina, o le toi fōi atu mau whatasi mai au. A vea o se a inga e whae eina, whae anga. Te mori mau atu me nea whiawhi. E whaambau a ina. Roso I fua le I whaola Jesu Christo. Sa ia na, mori I whaate te ina ia, te tātou ni whani tātou mori mori ia. Mau te mori mau atu roso I fua o ina. Tēnei no foi lalo e whaftai tēnea, pa I a ingi na roa. Whaftai e tāu sāra tō manei, o le tāpeni me nei. E aso whae mo so tātou tina, se tua fine, e nei atu tātou. Nofa tere o tātou au pa ia, o tō umalama, whamangaro se o kusara. Pa I nei umalama I atu sofa o Pere Jesu Christo. Amen.
lei whamai e ina tātou sauninga. Pia tu ngā tu foi ni la ngona. Tu sai foi mawhitanga mātona o kopo. Ke tasi o sa no maea ona whataruina se ni kopi. Ti tau surua a mapopoi. Umaro o mani loa i wha. Te whanona tu whafu lai. Hata la wanina. O la kulofa me nina. Ki a kai ngāri a rapu a kore ku lama na whao whali te rure ko. Kere no koe lai te rure ko. Ore i ke rure whai ko ko leo ngāri. Awa kere no ke a si kore ke ngira e ka rure ko. O savani loa. O koe ki kilo mai kua. Kua le eri no ku luma ringa. I e tamai pia rofo ni na no lana mana me. E a tia lama le hanga ke via te whai loa. Sama nei sa ringa. O te tonu a vera whala pe ta. Toto la fonga fia. Tu sama nea fia. Ni upune nei, puta aua. O ni mau mata mo fie. Sa tima. Ma iai ke sa tono tau ai. Nei lava fia. Tau na ia pau si fatu. Si fatu e pau si ele. Ina ia tupu maola. I te tono la pa ia. Paftai fo i le maftama le tai nei. Tau mai le tai. E tau na fai soa. Awa le soa. Le mo fai fa o lo ma buema. Ai ata la tai. Ai mori atu fa tai tele lo to sa. Tu sa marcato maftama ne via. Ai tu fa na tuatu fa me mori. O tato sauninga le sa tai au o sumatasi. Sumatasi le taino tato sauninga tai au. La fata nula nei. Mai vai fatta e tele tanto a paia ai mai se sa mo por tu so mania fia a tanto tele tua fa si silatu a o tanto tu mulilo a lo sa via se ai vela a walo to forma ni la va fia a mia le tua ya to uma lava un paina por mawina nei o fia e tu sai man malanga al tua ore a to fai un tato saninga I leona me inga se lau losu ma leona. Se lau losu ma leona le inga. Sa ngatu me nganga lo ma maru. Ya Joseph a Tiloti. Ma te Paulina tantos tausang aftai.
Most loving Heavenly Father, we bow our heads in gratitude for this evening that we've had, that we've blessed with to gather together with family and friends to celebrate the life of Paulina, Avauli. I'm grateful for the testimonies that are born and the memories shared. I'm grateful for the love that we felt. My spirit was present tonight. Grateful, Father, for the plan of salvation, and especially for the atonement of Jesus Christ that makes all this possible. And this evening, I ask you, Father, to bless our church and may continue to remember the life of this wonderful woman, that as we spend time together, we need to continue in my spirit. Father, please bless our food, refreshments that have been prepared, and those things that are prepared. Bless us as we make our way back to our homes and various destinations that we may do so safely. And that we live much farther. Bless us with comfort in this time of need, to the family and to all friends here. This is our humble prayer in the name of Jesus Christ. Amen. Mulai kacau proyek tulai masih mati besar. Saya lara tak coba nak tu lepo, awak boleh tamas lihat.
Whāroaro, whātai.